Туғандар, ұнысында жалаң мерстерді барып кіргіземіз. Баштадық. Зайчиктен баштайыз, сері түстеу. Дөрс 210, 382 мың бірі, 97 жылғы объем 3.2. $7.000 сұрауыптыр. Макет туғандар артынан көрініші. Баллондар зимний. Салондар кіргіземіз қазір. Ассалаумалейкум. Қанша қылып бересіз баке? 6-8 қылып береткен туғандар. Салон таза. Қара кожаный салон. 6-8. Байланышыңыздар туғандар. Машина жақсы, таза екен. Тушында әлі. Daha bir merç turat, görüyoruz hazır. 89 жылғы туғандар механика, объем 2.3, 230 мың сұраттыр. Салонды көрüyoruz hazır. Салон ушундай туғандар. Отто. Жақшы да негізі. Хазайын жоқ екен бірақ. Хазайынмен сөйлесек. Артынан көрініш. Кейкісіне өтөрөз ем. Хазайын жоқ болса. Кейкісі қара түсөгі. Дағы бір зайчик. 99 жылғы 2.4 объем 420 мың сұрауыптыр туғандар. Номерлер жазып тұрады. Кейінгісіне өтөз. Рос 2002 жылғы автомат коробка 2.4 650 мың сұрауыптыр. Машина сілерді көбір адам. Салон тартып көргіземіз. Хазайын жоқ екен. Сыртынан тартып көргізе өрейін. Сері салон дейді. Açıldı. Хазайын келіп қалды. Туғандар. Машинаның içi таза. Ева ковриктер. Алды. Артында да Ева ковриктер екен. Салон сервис бетті. Таз басып жүріп көресіз, қанша қылып береді екен. Сіздікілер? Қанша қылып бересіз боласын? 620 деді туғандар. Байланышыңыздар. Машина состояниясы жақсы екен. Баллондар зимний. Кейінгісі сервис беттегі. Машина 810 E-класс дейді. Пробег 200 мың, объем 2.7, $7.200 дейді.
Внимание, продают ресторан 4 Кийинкисин өтөрөбүз. выпуска в идеальном состоянии, свежепригнан, оформлен. Цена $28 500. Обращайтесь по номеру 0502 55 79 38. 0502 55 79 38. Кабанный 140 кузов. Американец. 99 жылкы, объем 3,2 дейт. Баасы $8400. Номер жазып турат. Автомат коробка тугандар. $800. Обращайтесь по номеру 074 096. 074 096. Продается Mercedes-Benz 211 кузов, объем 2.7, дизель, 99 года выпуска, в хорошем состоянии. Прошу $4700. Обращайтесь по номеру 0708 88 61 14. Бұнысын көрөз, қандай екен бағасы. 213 кузов, 340 пираг, 2001 жыл, объем 2.6. $7500 дейт. Байланышсаңыздар болот. Тугандар, кийинкират өтөбүз. Ешкаларды тартып көргөзөбүз. Комментарийга жазыңыздар, кийинки чыгарылышта кандай машиналарды тарталы. Ошолор тартып чыгарабыз. Мынакей тугандар, 124 кузов. 90 жылкы, объем 2. Механика 260 000 сом. Уважаемые гости авторынка, в радиоузле вы можете приобрести. Байланышсаңыздар болот. Обращайтесь в радиоузел. Биз улантабыз тартканды. Мынакей тугандар. Mercedes-Benz 230 88 жылкы, объем 2.3, 290 000 сураттыр. Артынан тартып көргөзөбүз. Алло? Ну, дорогая, ты счастлива? Абсолютно. Идеальная планировка. Шикарный вид из окна. Весь ботанический сад для прогулок. Кийинкисин өтөрөбүз тугандар. Продуман до мелочей. Детская площадка, крутая воркаут-зона и, да, главное, свежий воздух. Мынакей. Ешка 280 95 жылкы, автомат коробка экен тугандар. 2.8 340 000 сом сурап атыптыр. Номер жазылып турат. Внимание, уважаемые автовладельцы, убедительно просим оплату производить заранее до выезда, чтобы при выезде не было заторов и Артынан пробок. көрүш. Уважаемые автовладельцы, Салонды көрөбүз, азыр ачык болсо тартып көргөзөм. Хозяин заранее до выезда. көрүнбөйт. Мынакей салон. Для вашего удобства. Салон көрүнүш. Салон таза эле, жакшы тугандар, серий түстөгү. В хорошем состоянии, цена 780 тысяч сом. Телефон 0507 87 65 36. Хозяин жок болду, сүйлөшөлүк десек. 0507 87 65 300 сом. Уважаемые автовладельцы, Дагы кийинки катарга өтөбүз тугандар. Мына Мерс тартайлычы. оплата за воскресенье для продажи авто теперь 300 сом. Администрация рынка Рио. Мына тугандар. Уважаемые гости автомобиля в здании администрации есть 91 жылкы 2.3 300 000 сом дейт. Акылбайга. Внимание, продают ресторан 4 Хозяин жок экен тугандар, салон тартып көргөзөм десек. состояние, свежепригнан, оформлен. Мына тугандар. Обращайтесь по номеру 0502 Кыска кабар деген канал. Караш. Ушундай тугандар.